the offices of leaders. Kurumirira kweherio kwa utongoria-ini wa kamiti itiganite mbunge-ini ya Kirinyaga, MCAs aya 5 ni mambiriirie njira cia gwetha kihoto kiao niguo guthie na mbere na gutungatira muingi wa Kirinyaga. Kugerera wakiri wao Sospeter Mwangi nimandikiire marua mwandiki munene wa kiama kia UDA Cleophas Malala makienda aingiriire ndeto ino na gutwithania ndugamano ino niguo kihoto kiao kionekane. Okay, aikare the na andu aya through the party structures. Tondu as is right now ni haronania hena thina munene muno na hena thakame njuru between the legislative arm, the county assembly, the executive, and by extension the oversight is the Senate. Wakiri Mwangi augite kuri na njira nyingi cia gwetha kihoto kuona gutire na gitumi o giothe mahetwo gia kumeheria kamiti-ini ici undu uria uronekana kuri na hinya munene uraingirira ndeto ino. Amemba ya othe gutire ono ucokete kaheo gitumi na nimathie na mbere macoka maikara thi mathari gitumi makiruta amemba othe na ni twagitikira tondu uria ukihana ni ati the committee uria hana ni already ni marakinyanire decision ya kumaruta tikiboto kona ati mundu ta mweshimwa ta mathenge mundu ena experience ya tamu igire ya gukorwo chairman wa budget ati ona kuve opportunity ya guserve kamiti-ini ya budget na kamiti-ini ya finance ndangiveo. MCAs aya maugite matinaheo ihinda ria gwitetera na uteti niguo wiingiritio ndeto-ini ino riu magikinyiria ati matigukira hindi iria muingi wa kaunti ya Kirinyaga urahinyiririo. Na niu ndirenda kuga gutina gitumi ona ici ni ndoria gitumi kiria kiratuma munywe kamiti na guti gitumi ndavewa no kandirerwa ndiaririria ati ndiarie na kamiti yetu tena chance ya gukora tukindefendi tondu gutina itumi matena allegations jamara twingatakira kamiti-ini icio. Gaceri gaitu kari na event mwana wa Kagumo 2 weeks ago na twathire gwatwikire twabitia muno ni support women rep ndio ni kitwabitirie na tondu women rep ni bitu wa UDA ona te wa UDA no gutirauga ni tondu she's a women rep tutigia ku support program ine ciake gukorwo igithukia service delivery tondu riria MCA imororo yake ya oversight riria roro yake ya representation utwike riu ko mundu ara control mbunge no na remote control ikage uria renda mbunge yage independence riu anjiko eno gwati munene muno. Handu-ini ha Kameme TV kuuma cikaro-ini cia mbunge ya kaunti ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kweherio.